čada svetog Petra Cetinskoga, čada svetoga Petra Petrovića Njegoša, čada svetog Simeona Dajmavskoga i čada mitropolita Amfilohija, čada naše Srpske pravoslavne crkve danas pokazuju kako naš vladika Grigorije kaže da su najživlja crkva, najživlji pravoslavni narod, jer oni su danas, draga braće i sestre, ustali na braniku svoje vjere, nikoga ne želevši da povrede, nikoga ne želevši da unište, niti kome zlo želeći, nego samo želeći da priđu pred, kako veli mitropolit Amfilohije, ovaj najžalosniji, najtužniji Božiću u Crnoj Gori, da priđu svetome Vasiliju Ostroškome i da zavape pred njim, da se odriču bezakonja, bezbožstva i da ostaju vjerni sjenama svojih časnih predaka i junaka, čiji smo i mi potomci i zbog kojih i mi stojimo ovde u hramu i ispovjedamo ime Hristovo i govorimo: Sveti Vasilij Ostroški, pomozi, zaštiti, odagnaj demone koje žele da braću zavade i koje zavađaju. Urazumi, Sveti Vasilij Ostroški, molimo te svi zajedno da brat bratu priđe i da kaže: oprosti mi, brate, i opraštam ti. I kajem se, brate, i oprosti mi. I svi mi tako po ugledu na časne junake naše crnogorske, lovčanske, Sokolove i Cetinske, koji se nisu nikada odrekli imena i prezimena ćiriličnoga oca i džeda svoga, koji se nikad nisu odrekli tri prsta spojena, koji nikada se nisu odrekli Oca, Sina i Svetoga Duha, da i mi po ugledu na njih, draga braće i sestre, i evo sabrašmo se i sada i hvala vam što ste došli, izvršišmo moleban i litiju za mir u Crnoj Gori, za mir među braćom i sestrama i da Gospod blagoslovi narod svoj, da i ovo iskušenje, jer pravoslavlje se napada, i to ne sada, nego od Hrista, osnivača naše crkve i vjere, koji je kapetan i Krmano Šlađe, napadaju demoni njegove sluge, ne bi li kako potopili lađu, ali nije im pošlo za rukom ove 2000 godina, niti će im nikada poći za rukom. Jer naš Spasitelj je rekao: ne boj se, maleno stado, ja sam s vama do svršetka vijeka. Svi oni koji su kidisali na crkvu, samo su zube svoje polomili. Svi koji su kidisali na crkvu, pretvorili su se u prah i pepeo i crnilo ih je obuzelo. A oni koji su ostali vjerni crkvi, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga Simeona Dajmavskoga, svetitelja Save i Simeona, svetog Platona Banjalučkoga, svetog Nikolaja Žičkoga, svetitelja Save, svetoga cara Lazara i svih svetih iz roda našega, njih je Gospod sačuvao i proslavio. I bez obzira kako je izgledalo ovo maleno stado Hristovo, kako kaže vladika Nikolaj, uvijek su vukovi klali ovce, ali uvijek je ovaca bilo više nego vukova. I kako kaže njegov, zemlja stenje, a nebesa trpe. Nebesa trpe ovo bezakonje na zemlji. I mi, draga braći i sestre, uzdišemo za našim stradalnicima u Crnoj Gori i na raspetome Kosovu i Metohiji i na mnogo napadanoj Republici Srpskoj. I svi zajedno sa otadžbinom našom majkom Srbijom vapijemo. I u ovome zlu ima jedno veliko dobro, pošto su nas napali kod svetoga oca našega, kod Kivota, svetoga Vasilija Ostroškoga, slava mu i milost. Ima jedno dobro, svi smo se ujedinili, svi Srbi,
svi pravoslavni vapijemo pred kivotom svetog oca Vasilija Ostroškoga, sveče ko što si sačuvao do sada, ove stotinama godina, sačuvaj i sada i podari mir, pokajanje i slogu i radost božićnu rodu našem. Draga braćo i sestre, neka i nas Gospod ovde blagoslovi molitvama svetog oca Vasilija Ostroškoga. Želim da vam kažem, vidite kako se napada pravoslavlje ovde i mi imamo iskušenja. Evo molitvama i zastupanjem svetog oca Vasilija.